Phela vekele imidlalo ikhona kodwa nomdlalo ocalwe khulu ngaphasi kweBetway Premiership. Umdlalo wesicema se-Orlando Pirates neDurban City. Into ecalwe ukuthi Orlando Pirates nayithumba umdlalo loya iyokuhlala ebujameni bokuthoma. Sesizibuza-ke ukuthi khani ngiyo isizini lapha kuzakuchuguluka izinto na, ngoba eminyakeni eminingi iSundowns nayidlala amaphaliswano we-CAF vane ikhambe isebujameni bokuthoma beyibuye isebujameni bokuthoma. Khani isizini lokho kungenzeka, asazi sizakubona khona impela vekele. Kanti ingcimeni lathu kezidlala amaphaliswano we-CAF nevekele ziyaraga-ke ziyadlala. NgoLwesihlanu iMamelodi Sundowns idlala ne-MCL lapha e-Algeria. Umdlalo loyo-ke uzoba mkhulu, umdlalo ocalwe ngamehlo abovu. SABC 3 yawuveza umdlalo loyo. Into eyenza ukuthi kube nekareko engaka ukuthi isicema se-MCL sibandulwa nguRulani Mkwena owayibandula iSundowns. Abadlali abaningi beMamelodi Sundowns bayamthanda uRulani, kodwa-ke ngathi konke lokho kuzakubonakala kokuthandana nakuphela umdlalo. Nge-90 minutes kuzabe kuliwa, bayafuna ukuthumba umdlalo, bayafuna ukuyithumba iCAF. uRulani Mkwena naye uyafuna ukuthi awuthumbe umdlalo ngoba umdlalo wabo wokuthoma bawuloba. Kanti-ke abanye-ke abadlala ekhaya, isicema seKaizer Chiefs phela vekele ngibo abasekhaya bebakhambile iveke epheleleko baloba ngo-2-1 nje badlala neZamalek. iZamalek ithena ifika-ko ngoLwesithathu yafika inabadlali bayo ababili abangekho abalimala emidlalweni wokuthoma. Ama-midfielders badlala abama-regular kulesa sicema, Abdel Nabi omunye ngu-El Said abekho. Angazi ukuthi lokho mhlawumbe kuzayisiza iChiefs noma kanjani, kodwa iChiefs kuyakateleleka ukuthi umdlalo lo uyithumbe ithome nayo ukubuthelela amaphuzu egrupini yabo. Abakhambileko Stellenbosch umdlalo wabepe bawudlala ekhaya, bawuthumba nje bayakhamba bayokudlala neSingida. Isicema seSingida saloba naso umdlalo waso wokuthoma ekukhambeni. Namhlanje sidlala kokuthoma ekhaya, badlala ngoSonto. Stellenbosch nasibuye nephuzu elilodwa lapho sizabe sisebenzile hle nasithumbileko ku-perfect, into ehle. Angazi-ke ukuthi wena uthini ngemidlalo engiyibalako le mithathu ye-CAF Champions League, uwodwa engikhulume ngawo we-league i-Orlando Pirates nesicema seDurban City. Ungaxola nje lapha siwutshona ukuthi imphumela uyibona iza kukhamba njani impela veke le. Akwande mlaleli, ngiyakulotshisa namhlanje kwahlelo lethu lemhleni ihlelo fulela wanethwa uGwekwezi FM. Everybody, let's get into it. Let's get it started.